Аҟәа ақалақь инхо Нина Аслан инаԥшьааира ааӡоит видеохәыҷқәа. Ааигәаӡоуп Имам Шамил имҩаду аҿы рхатә аҩнаҿы арҽеиратә усурақәа анымҩаԥыргаз. Иахьа шьыбжьышьҭахь ргәылара игылаз аҩны амца накы, амцабз дара рахьгьы ииасит. Убри иахҟьаны иблит аҩнабжа, иара убас ахыбгьы. Анаҩс амца ииасит армарахьала игылаз аҩнахьгьы. Ахәыҷы ҩышықәса зхымҵуаз аспальниаҟны дыцәан. Иҳәҳәабжьанга даниалоу аҩналахьан думбо, агьи длыманы аурокқәа шыллырҵоз ауп ари шыҟаз ахәыҷқәа ааны. Ауигь даалган дааган агәылацәа рхьаҳәҳәара цеит данааи аҩны полностью иақәшахьан амца. Абылра иахҟьаны Лиԥсаа Мурман иҭаацәара зынӡа хыҵакырҭа даиқәхеит. Иаанхаз ахыбра хәыҷ аҿы еизыркит амца залгара иахьӡаз аҩнымаҭәа. Ақыҭарахь саан сааит, ахыб блит, иԥсахтәуп аҩныҵҟа абыржәоуп аремонт ҟаҵаны саналгаз апажарни аӡыхьҩы ианаҭо иҟанаҵо шәымдыруеи, ушьҭакыр иаԥсома. Адырра шроуз еиԥш арыцҳарахь иҟалаз аҭыԥ ахь инеит аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр аусзуҩцәа. Урҭ ирылшеит абылра аанкылара. Сразу ликвидированы пожары соседних домов, и первая задача стояла в том, что огонь не распространялся дальше. В течение 50 минут пожар был локализован. Были сложности, но такого главное, чтобы не было у нас жертв. Причина пожара устанавливается. Амца раԥхьа иахьакыз аҩны аԥшәмацәа зусҭцәа еилкаам. Агәылацәа изларҳәо ала аҩны имакуп. Уи адагьы аҵыхәтәантәи аамҭазы уи аусзуҩцәа иҩнаҵаны ирыман. Нисфа Рышԥҳа Кәыԥхәышьан, Аԥсуа телехәаԥшра.